mending the UCM jong ka Assam UCM jong Meghalaya ki kenduk biang harodi buat jangit akaba nang nengar malilang buat UCM dekejinya song biang batu brok anut UCM kalau ban finalize ano atat ya report adin ba brok di state government brok di chief secretary la prepare ya ka report na dong sidong tikile song meni nak kumba sikiltai meeting te nanta kaba menta kaba next kaba kin sale kalau nggak kin bu ru ya ka appointment batu Union Home Minister kaba hakini ki kandidat port kandidat sengi kin sa lecture Delhi banyak kendu kin dia discuss but hadin jom kata ande kilawan thai kin kan sadon ka official press conference kaba paro anut ki chief minister jom Meghalaya bat Assam kin ya syong ban batai ban ai ke ditin na dong sedong na berdak jingtip jong ki pai ba jong ki alternate state pi ko pakalong mentak ni ngila dep khot ke meeting khai pi kan mau hakin ki diat tayo la dep uchi minister la khot ya ka all party meeting number 1 ya ka na tap na ki district council ki traditional heads bat kubjuru ya ki NGOs la ya khot la ya kren la ya sulok ya kini ki isu ki bedai bat kenika boundary issue la de bi slok la de bi kren la ya slok lut na dong sedong den re ya kata kaban ong ba menta hak kenika last ke final stage ya kata ngamla ban ong nu ka song ka jing sngo jong kini ki angut ki chi minister sngo.com ne en namar ba nakaliang Assam lu uchi minister jong Assam ula khot ka kerja consultation bat ki all party bat kumjuk bat ki stakeholders ba khair hak itu ki area ki bedai bat ki Jakarta ki ba hak kini ki nrutuliki mungkin nrutuliki area nrutuliki sektor kiba nakaliang jong kini ki afligi government ya lake ya sobi penkret ya ka final report